India Radio Imphal medium wave meter zathum somli point khat kilohertz zigya chamgyalani le FM megahertz zale thum point nga apanong ki pangkhia paite program ahi tuni in thakla khom sinna lianlun singa panla tole ngai na bana Prime Minister Narendra Modi in Janita kami pite kyanga athuye ngai na nei dingo tuina masapenin siano zoleya chila lianlun singina sak ingai dingo Someday I see em xin thu lâu someday I âm ra toàn nhau sẽ lung toa lâu thế hăm băng quay ôm ông cha một cha đó tu lê Ami sa tamse ambang huwai punte mo un khat tan long tiam lai song len liang te dong ga sang loa nun loa ma bui bang ho ma pa kong ding ka ta ya no lu bang hong lê ta isin thule la lung tuk ki bang sa in thule seo kam bang la ngaya kam le ni sa ta lunga twa in tu le thei lo di mo Ami sa tamse hambang huwai punte mo un khat pan long tiam lai song liang te dong ka sang loa un loa ma tui bang ho ma pai kong din ka ta ya no lung bang hong Pantia, Luta Montoye, Hanbang na ine, Lai Lungiel ine, Ita Leliante, Nimbang Nok na di, Unay na lesi, Napampay ngam diya, Siano Ami sa tamse hambang huwai punte mo un khat pan long tiam lai song liang te dong ga sang loa in loa ma tui hang ho ma pai kong din sa ta ya no lu bang hong All India Radio Imphal Thakla.com asintu nembiak moi grite Sena yapan hongpai Manipur mi sangkhat sakhat somlite tuni dak somni ivelin Zirbam railway station hongtung tawa ni somni sung quarantine dingin a district siap juan tauhi
Prime Minister Narendra Modi in Janita Kami Pite Kyanga Athugen na huna Dangka Crore Laksom ni Huding Special Economic Package Pong Kya Huna Aman Yay Package in Nitam Takte Ading in Huna Pedinga Package to Kisay Kachan Kimzo Finance Minister in Pong Kepata Ding Chingen Prime Minister Modi in Migrant Workers Nasemi Tele Virus Maito Amidang Te Kipiag Zona Kathoy Asaktu Leng Taklanga Lockdown adan lina situam ding ahidan again bana lockdown to kisay ni pite kya nga may ni som legat maa thai sakidin singe Assam Police in COVID-19 na la uzyaka ganzo na dora gan an piak lawa kalkhum ganzo kite tunga action la ding in District Police Chief Teng Thu Pia Here too people for the ethical treatment of animals India ti apan le khamu dongzuya to swaki bol ahi COVID-19 na hiling zaka kitial na nei ahi thelo zakin Tripura Tribal Area Autonomous District Council Executive Committee Hongkong ding nei sagi som le sagi chiang in Phiathi ding Law Minister Ratan Lal Nath in TTAADC Executive Council Chair ding Council of Minister Imphal na pia ahi dan thuthak saite kyang again Nagaland Health and Family Welfare Department in Naga Hospital Authority Kohima a COVID-19 sample test na din Biosafety Laboratory DSL3 ko ina din nga protocol tengzo siyang ta Laboratory avan zaktele asen to din ke zana sinsa nga piag zo ahibana lab test na leng zana neya omhin Health and Family Welfare Secretary Kesonyu Hyome Ingen Meghalaya Chief Minister Conrad Sangma in a state a COVID-19 day Asom lekhat na pen aguk test na a result negative a hitchin Twitter tungtonin gen protocol dungzui in damlaw pen dang siyang hitaa Meghalaya a tulalin active case khatya omtachin Chief Minister Indian tunya ringa thaglakhom isim khak theu haiteng hi Upalamte COVID-19 apan ki vending dan hiding ina omin ina mi hong ki mo piken alo thelo kilometer khatin ki gamlaun na khudle mai awang ki min sabon to sil siang gi gen na khu ahi ke la ha the chen na bana ahi ke le tissue paper ahi ke le romolin ki dalin na go chen tissue paper pain la na dial neu so pa in ina ki huan anle me anum lain nen la imon hat na ding in thei tui bol tom donin ko ul pot sakin la mixi sign tu di de in naram doi nagi ge in na kyanga omlo tanaute lomte to ki hoin la akun le in kwante panti na to video call in ki ho jerun mid al huksin he dingel sa a omle hol phatin na khoi khang na mun te pe ma disinfectant na dal na dam doin ha syang gi ge na dam the na entelin khosi khu na khak san na nei nge le kin takin ti at kol na mun nai pen nai pa in la hon na hil bang bang zoin hi lo ding te na khut sunga hi ke le mai hum lo in khu le ha thai ken khosik le khu mi te to ki nai ken na mit mai nak le khoi ken dam lo te kyanga om ken nang thuin dam doi na ken na tanaw le lom te to khut ki len in le ki pom to ken ki te kap din dam doi na ho ken alo thei lo hi le phone tung ton in dong in ni pi om khom na a ho ken alo thei lo hi ke le ina pan pot ki ken Tuina bana Prime Minister Narendra Modi in Janita Kami Pite kyanga athugen Paite pawale khyak ngai dingu Kagami itakte kibai Khavel pumpi in khalival coronavirus ki dauta hi Hai hun sungin khavel muntia om minwai somli le ni ibalten coronavirus rewa hai nat naziakin minwai ni point sagi nga balten si na dokta uhi India atleng in quantum takten a it asung kwa laina teu anasun tawa amaute kasun pi ma hi lomte virus khatin khavel suseta Khavel pumpia om ni akror asinte boina to ku hi hitibanga boina tina in mu le za khini lawa ni inte adi nin thei siam hai lo hi hima le lungkya na le mangba na chi te ni inte adi nin pom thei hilo hi haina na apan eima iki humbit kom komin maban leng ison ding a hi tu I boy huna itup na ihat sak sen ding a hi tua in boina hon zo sak ding a hi Lompe 21st century India a ahi chi
apaisa kumzali apanin inazata corona ommale omnunga khovel omdan chiangin 21st century India a ahi chi chang sem hi hei itupu hilawin imo po naw hizo hi tu ikhovel din munin lampi omsun hiya hun sinsak atma nirbhar bharat self reliant India ama kitawdal ahi lomte tu idin mun in India ading yin thu kha noble hamphat na opportunity hon pya hi hei to kisai ke mudan ai sakna to khon gen di corona boina hongom tungin India a PPE le N95 face mask ki bolawa tu indel ni tingin PPE noi ni velding le N95 mask noi ni ki bol go ta hi sai i the isya ko hi le India in boina hamphat na opportunity a ilag ja ko hi lomte India tu le in le thi ten khovel pumpi sukha hi India open defecation free ahi hunin leng khovel pumpi sukha hi TB hi in malnutrition le polio hi tale India campaign bowling khovel pumpi deng kha hi global warming do dal na ding International Solar Alliance India thilthon pia ka hi hei banga panla na tom ten India min hon tuna India in na ho sen the ahi dan khovel in ding ta panta hi himale bangpidanin chi adot na ahi hei dot na adon na tu India ama akitawdel thei ding dan tu gamni kor za som thumte tu gu na kinga hi iku kal te male itup te tang tung dinga lampi ahaksa omlo ding hi tuni in hi theina inaiwa alampi leng inai hi India ama le ama ikitawdel sakding wa hi lomte khwam poimo ta nga pansanin India ama in kitawdel theidi nga tuang khwam te ahi le economy infrastructure technology driven system demography le demand ahi lomte tuni in special economic package kapang hya economic package atma nirbhar bharat abhiyan self reliant India campaign adi ning poimo takhidin hi lomte tu ma a corona boina to kisai a sarkar in economic thupon abol bana tunia economic package ki pangkhya agomin dangka crore lakh som ni phahi hei package India GDP a percent som ahi gamsunga economic system to kizom khattengin hei apan hu na modin uhi hei economic package ahi le cottage industry home industry small scale industry MSME igamana sintute igama low bolmi te sia ginom takapia igama middle class te le Indian industry te ading ahi economic package to kisai thusian kimzo finance minister in han twang se pa ta ding hi lomte mani a kimon ngamna hongom chiangin mani a ki tawdel thina hong piang hi mani ki tawdel na in global supply chain a igam India ki elna hak satak mai to ading in leng ti sakhol sakhi tuni in India in global supply chain adin munlian tak alo ading poimo hi lomte corona boina in itwal swak vante local manufacturing local market le local supply chain te apoimo dan hon thei sakhi boy huna local in demand te hon sutwa a local in hon hun thla hi local ipoimo kyau hilawin imo puak naw ahi to jakin tuni apan mitsi in itwal swak vante alai kya hilawin ngaina in idom sang ding hi lomte 21st century of India ahi na dinga imo puak na self reliant India hidinga ihan siam hun chiang kya in kisubuting thei ding hi tuamo puak na pen gamni kor za som thumte tha na zangin ki zoding hi India gam ama akitawdel gam hidingin ibol theiwa ibol ding hi hei thil tuble hei ginna to te isak na sang pen ka hon kha ka tipa tuina bana lian lun singapan zogam salpha chi lai ngai dingo
bang hon qual manun ahang qua malo bang na patu ide hon qual manun on như kêu nghe sâu vang sân tha ang bang nam mo ha na tham sông sâu kamadi ya ke Tuhan kuasa kami bangga pamje nagdak luwa wan tuam tong mo hang son son che lung laya di ông non lâu đi thân như cây nghe cầu vang sân tha tháng vắng cầm ô ha là thầm sông câu cầm mà đi tung đẹp đi tu hắn khoa làm sân tha xuân mai xa dấu gầm lệ dòng lại dòng tê nhà lùng cúp tú vắng thế nhà linh hồn qua rồi hồn yêu kêu nghe dấu vắng sân tang bang nam mo ha la tham sông câu kamadi tung điệp ke Tuhan kuasa on như kêu nghe dấu vang sân tha tang bang nam mo ha la tham sông câu kamadi tung điệp ke Tuhan kuasa Kamu ngayon ang may kabang helilo sa sinlaya hong gel-gel mo na makwa din gela sa tawang nang kung nalabit ikuan din naikin o ang bang din dấu lấy ô bông thơ lâu anh gian hông thơ lâu hi dấu gần Dunia binga lian tinga panlat waling ngat hiu he tinga hita All India Radio Imphal Zinsiang in tuthak la khom sinna le F singnu apan lat waling ngat na inenjingu Tuni tablam dabli minute from ligin to kitanin ihunu abeita Munci a Paite program ngai teng teng om nuam le mang tha